Radovan Bogović, Prva televizija. Doduše, mi smo juče zvanično dobili odgovor od Ministarstva poljoprivrede, a upravo se tiče rasta vodostaja i toga što je propala rana sjetva i što postoji realna opasnost da ukoliko se u sljedećih 5 dana ne poboljšuju vremenske prilike i oranice se ne suše, da neće moći da se usadi ta glavna sjetva po kojoj je poznata Zeta Malesija. Ja, kao što su nam rekli, vaše ministarstvo tu ne može puno da uradi osim da nadgleda i savjetuje, ali da li pravite neke procjene do kolikih bi šteta moglo dođe, da li bi moglo dođe do poremećaja na tržištu, možda rasta cijena, jer trenutno, kako smo čuli od meteorologa i od ljudi tamo, rasadi su već na granici da prerastu to gdje se drže u tim lejama i treba što prije nešto uraditi ako želi da se sačuva bar dio te sjetve koja bi trebala bude do 10. aprila, recimo. Tako je. Ništa vam novo ne mogu reći od onoga što smo rekli juče. Mi imamo taj problem ne samo u oblasti ratarstva, nego imamo isti problem, vjerovali ne, i kod pošumljavanja. Dakle, postoje zasadi koji su pripremljeni, koji treba da se usade. Podsjetit ću vas, smo prošle godine imali velike požare. Imamo rastuće troškove održavanja saobraćajnica, upravo zbog požara. Imamo redovnu obavezu koncesionara koji treba da pošumljavaju i imamo jako loše vremenske prilike ove godine. Meni se samo čini prema najavama, ja sam ekonomista, još jednom ponavljam, nisam, niti želim da budem stručnjak za sve, ali se silom prilika moram baviti raznoraznim problemima gdje hoću da čujem riječ eksperata. Ono što su najave jeste dalja izmjena klime na prostoru Balkana. I ovo je samo jedna od godina. Mi ćemo morati se prilagođavamo nekim novim klimatskim uslovima koji će zahvatiti ovaj prostor u narednih 10-15 godina. Dakle, to nije nešto što jedan ministar ili jedno ministarstvo će moći da razriješi. Štete su, pretpostavljam, velike, mi nemamo nikakvu procjenu u ovom momentu. Vjerovatno kao i ratari uzdamo se da će doći do promjene hidrometeoroloških prilika. Ako imam softverskih paketa u mom mobilnom telefonu, imam ih oko vremenskih prognoza. I prvo što pogledam ujutru, to je vremenska prognoza. Ali smo nemoćni prema prirodi. Još uvijek. Da li će naredni projekti u oblasti poljoprivrede biti takvi da ćemo malo smanjiti našu zavisnost kroz staklenike i plastenike, o tom potom. Ali nadam se da ćemo svi zajedno izvući jednu dobru lekciju iz ovoga što nam se dešava, ne prvi put. Podsjetit ću vas, 2010. pa 2011. također su bile veoma kritične za poljoprivredu. Ono što su najave jeste da bi trebalo već od naredne nedelje da se vrijeme promijeni, ali velika neizvjesnost.